Sinatubona kumanya nawe. Mbona kumanya ngo nkundesi, nkunda abantu bagira umu, nkunda ente zigira umu, nkunda entoke zigira umu, nkunda amaduka gagira umu. Nango ni nkunda n'idini yanjye. Nambona kaza ko bakajya ngo bakubatiza bambatiza abanyatanani. Ngubo bonda kutahe mikono nango nagira ubwoba ntinga banse mikono y'abakazirinde mbe. Uraza kurena reba nkoro mu Petro mwebe. Ngopenda koga itutere mu ko nagayitwe. Kuko kunareze yakaisha ko president kugereze byayo naza kuri biranga kunda. Nasera tatumkaja zabe nungu nakata kukina nagira myanya nagira muri munani. Ecyo rahanga nakimanye cyo munsi ne cyo muyiguru. Nasera mkaja zara kana kangere tere mpano na buza rahanga trisana kusabira bozo bikika wamponga. Atokusimwa mukazi we ko gumwesirinkana. Yampeza mkazi wanje nyina baronga zaro bakumyesa nabo yoreka nakwetengo nabanyanyaho. Bebro no wakumugaita. Ebyo nabyo muyigusti byo munsi. Nabona murfa yazime kurumba tegereza barizi nambona cyane kusanga tatu. Ebyo byo munsi kabitagaho. Nambona kagambe yanje abo kukikunda. Ntinyabo kuno banagenzera bebu amazina gwaje tere totarebe naga. Izina lyananiya na kusijo lyetabandi. Ndyate muri izina lifaranga itatana mawo. Ndem kono iwante hotabandi yaje nemkono birina hanje werhanga tempe tayo jigayitabandi tempe takarinko tamigoza ngatarejinga ise nsi yakumane yakunda igore kankunda nsi yankunda bwe yabare kwapsho yabare kundesi soka kusigomu itakomu yakusigirenti igana wazi boneza waze ngengesa bitimbira mezega karkom anyoko nokundesi wayenda kama zigafata yero wagura motoka niko nokundesi bose takikunda niyo yakuzaire niyo kuliremu niyo sereremu nohingere mu abana bawe baserere mu kamwana wawe ati kikukiraho nikiyo kuri kintu kwenda kugambira n'ibintu kakikunda wagayitwa wabatuzwa watebo hemkono konko yirinde hanga izoba yara tumwi Kanga ya kocha kaisha takutira mpaka tibona mukazi hingana wayi babatuziwe imwe atuganira ho mugena amazina ganje nabanyatana ni ifaranga gisenko mu ishyogwe n'urundebe gisentise kandi isentonye yabara mu kumurinde bukonye bunyurinde ku rumishyonye mutarya ngo guno sanga nasimwe enda kusima abana bande abana kunyuni bonsima amabare bozo abande cyo mu ntaba bagenzi banje abatanaga mwebare barambanje nimo butanteza abana banyu bana nyensima rahanga okuba mugurisi murungi wanyetere nenteze otagira mwaga abantu bakingira bakati cece otategarisa abantu uko bapfa mutima bategarisa Yesu umukazi nanaga abana sitema zabiri atwitirisha rwacyo bunyine Yesu owaremera ikasikiye ngumba atuma yoyine Yesu owaremera mukazi wo kuzaraba cyo yoyine Yesu asumshije ngo bakamberera abantu Moko yakure topfa mutima mukazi bwana ubu wajyana agamba obukama bwarajumbura ubwo mwishogo no munyankore no agasyonga no acyarase gutuferera tahaba nege seta ferka kutata mhanga iba ferke namota ro munyankore atayizera zumbura ubuje kubanu nimo mwisi Rangana simwe hana ngo byobugabire ibyo na nyonkunda batunji yo mwana w'izina rya wori wasore mwishoyete niwe kwenda gambira hafi izina rye no hamuringambe mantini nuwe ahimswe otyo ahimswe omuntu kwaserera omukazi abanasherera abantu
kandi kwasherera abantu abasherera ibintu nyabura cyo kwata umukazi emikono kagito mu mpare ukesongora cyesongora cy'abashema nowe misiri yakoma antoteze kafaho nembuzi nentebe kangafa yesu wenka namara yesu takumara tayini byawe Ini cyesongora. iyo pamtuma nabura mu mwerindo pamtuma nango nasokwa kusige mfuzi koko roro n'ibintu bitaho togumano yetata koko zakanisa tata ibyo bakujya mu Yesu ako mbese tabano mwatangu ariki kora mwere mfuzi toyero n'ibintu ebintu bikatetera bikakoho Ochiwaria horokuni kampanira haruki ebyegisi no mushenye Otayeta msei sarabtunje Orere virete zeni mzenya kwa nitanzam chiziniga nitanza watu Asi wara kamerekani yenzungo karoka mpishiri kuseseka Orapa jire moto kayemto kesi okarebe okatare piyeza abana bao isemero Wetu wara hindi rumkaza umu itumbe kwa kutagata Oya kwa simu na usoka mzenda kwa kuiste mbabazi uchakure mesebi kire kure mesebi gu Nyanda kusima rwabishima Anga gambira mwana weka harakiri Orikire tubinga hobyo kurya Orikire tubatimba homaisi orikire tubomba kaheru daga mukashitaze ko isireta ze kuzirisa Nokora cyahibaye Iwo mwisiwe enda kugamba Ogwo musajja tuzigire nteze hada zweze munyoro mugasho kikaza gendo tugire mugasho mazamagara ngo mbashenjamo Ora cyo kugira kwa kakora tsakoze imyanda ngo ro kiro rugume Atuza kuntekera cyayo ro kiro rugume Orikire ndabasubonye ndo mukaza nabasuko mushenje Oyeto abagenda bo mukaza oswerwe Mari yenda kusima rwabishima Rero nyokundo umuntu okukunde ensi nambona kunde umuntu kujanyoka tana nesi mvugo yari kujane Yesu ebitoke byari kujane byesi amataka kunyona gesi ekitabo cyaje nyone cyatinkatana nebye ngwate nebinsu watungoki Yaza. nyewe nkunde ensi Namba yabara kete kiruguru gomiguru ngaba kuzomiguru mugende aye tanye twita bizina ryanje Ngeze nito zanje dikugende mu nsomo Iguru ni manya hata hayoki Wito muntu nare wibinse za kuri biguru Tunatubona kwa manyana. Mbere kumanya ngo nkundesi nkunda abantu bagirumu nkunda ente zigirumu nkunda entoke zigirumu nkunda amaduka gagirumu nango ni nkunda n'idini yanjye Namana kaza ko bakajya ngo bakubatize bamba tuzabanyatanani Nguwo tonda kutahe mikono nango nagira ubwoba ntinga bantse kono y'abakazi bindembe Uraza kurena reba nkoro mutotero mwebe Ngotonda ko gayitotero muko nagayitempete Kuba kuna elezeli akaisari confidence kujereze byayo naza kuri birahanga kunda Nasera tatumka jaza nungu nakata kukina nagira myanya nagira muri munani ecyo rahanga nakimanye cyo munsi ne cyo muyiguru Nasera mkajaza kana kangere tere mpano na buzaranga trisana kusabira bozo bikika wampo atokushimwa mukazi we ko gumwesirinkana Cyampereza mukazi wanje nyina baronga zaro bakumyeta nabo yoreka nakwetengo nabanyanyaho Pedro no akumugaita Ebyo nabyo muyigusti byo munsi Nambona murfa ndazime kurumba tegereza barizi nambona cyane kusanga tatu Ebyo byo munsi kabitagaho Nambona kagambe yanje abo kukikunda Ntinyabura kundo banagenzera ebuwa amazina gwanye tere totarebe naga Izina lyananiya na kusijo lyetabani Ndiyate muri izina lifaranga na itodatana mawo Ndemkono iwante hokitabani ndiaje nemkono birina hanje werhanga
Tempe tayo jigaita bandi. Tempe takarinko tamigoza ngatare jinga ise. Mazima. Esi yangu mane yopunda. Igure kankunda na esi yangu. Mwezi yabare wabshimu. Yabare kundesi. Soka kusigomu itakomu ya kusigireti igana. Wazi boneza wazi njengesa wikimira mwezi gatarakomu. Anyoko nukundesi. Wayenda kama zigabata yero wagura motoka. Anyoko nukundesi. Doso takikunda. Niyo yakuzaire, niyo kuliremu, niyo soreremu, noshingeremu abana bawe, nosoreremu ka mwana wawe. Ati kikukiraho nikiyo. Kureka kintu kwenda kugambira n'ibintu kachikunda wagaitwa wabatuzibwa watebwa mukono konko yirinda hanga izoba ryora tumwi danga yakota gahe takukira nkagatirwa n'umukazi n'ingano wayo wabatuziwe mwe karagara nawe entazanye nezawe aho yinete zo kitware niyatumete danye ko kunastongira nasho bana mo yagabere mbere